Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni no kuri FM ku murongo w'104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Waishatu radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose, naho Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri uyu mwanya. Mu Rwanda, Minisitiri w'Intebe n'abadepite baheruka gutorwa barahiye umunsi mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko i Kigali. Abatorewe kuyobora ntabwo bigenda gutyo kugira ngo abantu bajye mu myanya ari ukwitekereza bo ubwabo. Uyu ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu ijambo yavuze amaze kwakira indahiro zabo. Mu Rwanda kandi abahoze bunganira impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Aimable Karasira barashinja ubushinjacyaha bw'icyo gihugu kwica amategeko bwanga ko yunganirwa. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubuyobozi bw'umujyi wa Goma buravuga ko mu kwezi kumwe gusa abantu 80 bishwe hakoreshejwe imbunda, abandi 228 bagakomereka. Naho mu burasirazuba bwo hagati, intambara yakomeje mu ijoro ryakeye mu ntara za Gaza na Cisjordania. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru ku ijwi ry'Amerika turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Abamisiyoneri babiri bo muri Korea y'Epfo bafashwe bunyago mu majyaruguru ya Kenya hafi y'umupaka wa Ethiopia. Hagati aho abanyakenya 8 barasiwe ahandi muri ako karere. Eugene Mukankusi arakomeza. Ikinyamakuru Standard cyasubiyemo ibyavuzwe n'abayobozi b'intara ya Marsabit bavuze ko umugabo w'umunyakorea y'Epfo na nyirabukwe bakuwe mu rugo rwabo mu mudugudu wa Oda kuwa mbere ahagana mu saa 9 z'ijoro. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bivuga ko telefone igendanwa y'uyu mugabo yaherukaga kwerekana ikimenyetso ku mupaka wa Ethiopia, cyakora nyuma yarazimye, nta buryo bwari buhari bwo kuyikurikirana. Ikinyamakuru Standard kivuga ko mu kindi gitero cyagabwe mu ijoro ryo kuwa mbere, abantu bitwaje imbunda bari bambaye imyenda ibasanisha n'ibihuru barasha abantu 8 batwika imirambo yabo iruhande rw'ikamyo bagendagamo. Ni nko mu birometero 62 uvuye mu mujyi wa Moyale uherereye mu burengerazuba bw'igihugu. Akarere ko ku mupaka hagati ya Kenya na Ethiopia kabamo intwaro nyinshi kandi kibasiwe n'ibitero by'imitwe y'abarwanyi. Mu mwaka ushize, guverinoma ya Kenya yatangije ibikorwa byo kuhagarura umutekano no kwambura intwaro amabandi yaho, gusubiza ibintu mu buryo no kugarura ituze mu karere. Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir Mayardit yagiranye ibiganiro n'abayobozi ba politiki kugira ngo barabe uburyo amatora yatinjijwe igihe kirekire yazaba mu kwezi kwa 12. Eugene Mukankusi arakomeza. Sudani y'Epfo, igihugu giheruka kuvuka, kugeza ubu ntikirakoresha amatora nyuma y'imyaka 13 y'ubwigenge bwacyo cyaharaniye bikomeye kitandukanya na Sudani. Ibura ry'ayo matora ryababaje abaturage ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Nk'uko ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bibitangaza, inyandiko yashyizwe kuri Facebook n'ibiro bya Perezida Salva Kiir ivuga ko iyi nama yasuzumye aho ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yo mu mwaka 2018 rigeze. Ayo masezerano yari ayo guhagarika intambara yamennye amaraso igihe cy'imyaka 5 hagati y'ingabo za Kiir na mukeba we, ndetse ubu akaba ari Vice Perezida Riek Machar. Minisitiri muri Perezidanse Martin Elia Romuro yatangaje ko iri suzuma ryari rigamije gutanga ingengabihe nyayo abayobozi ba politiki bakumvikanaho mu bijyanye n'amatora. Amasezerano ya 2018 yahaye guverinoma inzira yo gusangira ubutegetsi kandi yatanze igishushanyo mbonera cy'inzibacyuho ya politiki n'amatora. Cyakora amahame y'ingenzi y'amasezerano ntiyari yuzuzwa kuko bimwe mu biburamo ari ishyirwaho ry'itegeko nshinga ry'igihugu no guhuriza hamwe ingabo za Kiir n'iz'Amashara. Hanze y'umugabane wa Afurika, murasirazuba bwo hagati, intambara yakomeje mu ijoro ryakeye mu ntara za Gaza na Cisjordania, mu gihe abashinzwe ibiganiro byo guhosha ubushyamirane hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas bitegura kubikomeza. Fidel Niyongabo. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu b'abanyapalestina batangaje ko ibitero Israel yakoze mu ntara ya Gaza mu masaha ya kare yo kuri wa gatatu vyahitanye abantu batari munsi ya 17 barimwo abana 4 n'abavyeyi babo. Igisirikare ca Israel catangaje ko casambuye ibibanza vy'umugwi Hamas 40 mu ntara ya Gaza. Cavuze ko cisha abagwanyi b'uwo mugwi congera gitora ibigwanisho bitari bike. Abasirikare ba Israel bishe kandi abanyapalestina 5 mu bitero bakoze kuri wa gatatu
mu buraruko bw'intara ya Cisjordania. Batangaje kandi ko bakoze ibitero kubo cita imigwi itari mike y'iterabwoba mu gisagara ca Tamun mu ntara ya Cisjordania. Ingwano iri kibandanya mu gihe vyitezwe ko abahuza mpuzamakungu baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar na Misiri batanguza iyindi nshuro y'ibiganiro kuri uyu wa kane. Yamara icuka kibandanya kuba kibi cyane hagati ya Israel na Iran n'imigwi bikorana, biriko bigabisha kwihora ku ngingo ya Israel yo kwica umutegetsi akomeye w'umugwi Hezbollah i Beirut muri Libani n'umutegetsi akomeye w'umugwi Hamas Ismail Haniyeh ku mugwa mukuru wa Iran Tehran. Israel yaremeye ko yakoze igitero ku mugwa mukuru wa Liban Beirut, yamara ntiyemeye icabereye i Tehran, naho ababikurikiraniye hafi batari bake babona ko ariyo yakoze ico gitero. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri wayishatu radiyo yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook, Instagram, YouTube na X munadusanga kuri VOA radiyo yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Mu ngoro y'inteko ishinga amategeko i Kigali ku gicamunsi cy'uyu wa gatatu habereye umuhango w'irahira rya minisitiri w'intebe n'abadepite bashya baherutse gutorwa. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yihanangirije abayobozi ababwira kutarangara ku bibazo bibangamiye abaturage. Aka ni agace gato k'ubutumwa Perezida Paul Kagame yahatangiye. Akenshi bisa naho ari umuco utajya uranduka burundu, hari ikintu cy'imyanya ndetse mu ndimi z'amahanga bikaryoha bakitwa VIPs, VIP ugahitana umuntu ngo uri VIP. Amikoro make y'igihugu akabanza gukemura ibibazo bya VIP, abantu bakomeye, abantu baremereye, unyura ahantu waba utahasize uzi serwakira uko ugenda, waba udakurikiye na serwakira bikaba ikibazo. Uhindukira ukareba inyuma niba hasize umukungugu cyangwa abantu bagomba kuba bari baje kugushengerera. Rwose uwo ni umuco mubi, ni umuco tuganiriye kenshi ko ugomba guhagarara, ariko ndabisubiramo n'uyu munsi ugomba guhagarara. Hanyuma noneho rero imikorere ya buri munsi dusubiramo buri munsi. Nababwiye ko ubu ibi bya seremoni bigenda birangira, nababwiye ko tugiye kujya ku kazi. Ibintu by'imikorere, ibintu by'inama z'urudaca, ikibazo kikavugwa, ikibazo kikamenyekana, abagishinzwe wababaza rimwe na rimwe ugasanga ntibari babizi. Ubu ni nko kuvuga ngo ariko ubundi muzagaruka hamwe tubwira kongera guhinga umuceri. Inkuru irambuye kuri umuhango wabereye i Kigali mu ngoro y'inteko ishinga amategeko turayibagezaho mu makuru yacu ataha. Tukiri mu Rwanda, bamwe mu bahoze bunganira impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Aimable Karasira barashinja ubushinjacyaha bw'u Rwanda kwica amategeko bwanga ko yunganirwa. Karasira arasaba ubushinjacyaha kurekura amafaranga ye yafatiriwe kugira ngo abashe kwishyura abanyamategeko. Ubushinjacyaha bukuru buravuga ko nta burenganzira ayafiteho kuko bamurega ko yakoresheje ibyaha. Eric Bagiruwubusa nibyo atubwira. Ibikubiye mu ibaruwa yo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu y'umwaka umushinjacyaha mukuru yandikiye bwana Aimable Karasira uzaramba amusubiza ku ibaruwa ye yo mu kwezi kwa gatanu bigaragaza ko Karasira azahura n'ikibazo cyo kwishyura abanyamategeko bamwunganira. Mu ibaruwa ya Karasira yamenyeshaga ubushinjacyaha bukuru ko atanze uburenganzira bwo kwishyura abanyamategeko Brice Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema mu rubanza bagombye kuzamwunganiramo ku byaha burana n'ubushinjacyaha. Ubwishyu bw'aba banyamategeko nk'uko Karasira yabyanditse bugomba guturuka ku mafaranga ye yafatiriwe n'ubushinjacyaha.
Mu gisubizo ubushinjacyaha bukuru bwahaye Karasira bwisunze itegeko rigenga igarura ry'umutungo ufitanye isano n'icyaha, bumwibutsa ko riteganya ko ifatira riba rigamije kwambura by'agateganyo umutungo ukomoka ku cyaha kivugwa muri iryo tegeko uregwa gikurikiranyweho mu gihe urubanza rukiburanishwa. Mu ibaruwa yandikiye Karasira, Madamu Angelique Habyarimana umushinjacyaha mukuru amukurira inzira ku murima, akamumenyesha ko nta burenganzira afite ku mafaranga yafatiriwe kugeza igihe bizagenwa ukundi n'inzego zibifitiye ububasha. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya amakuru yisumbuye kuri aya mabaruwa. Twavuganye na Evode Kayitana, umwe mu banyamategeko bahoze bunganira Karasira, dukeneye kumenya niba kuva Karasira yatangira kuburana urubanza nta na hamwe bigeze bishyurwa. Twigeze guhembwaho muri detansiyo gusa. Aya mafaranga mwahembwaga se yavagaye? Gashabana yari yandikiye parike imuha uburenganzira kuri banki barayamuha. Kuri yandi yafatiriwe? Kuri yandi yafatiriwe. Ku kijyanye n'ifatirwa ry'amafaranga ya Karasira kuri uyu wahoze amwunganira bihabanye n'iby'amategeko ateganya. Uyu yabatunze amafaranga bakavuga ngo yafatiriwe se ngo ajyanwe hehe? Atari amafaranga ya victime runaka wareze ko Karasira amufitiye amafaranga. Umuntu yaba afite amafaranga ye bakamubuza no kwishyura abavoka. Ikibazo gikomeye cyane. Umuntu yagufunga akakubuza n'uburenganzira bwo kunganirwa. Kuko urumva iyo umuntu afashe amafaranga yawe akakubuza guhemba abavoka aba akubujije kunganirwa. Kuko wenda avuga ati ni victime yayibije none abavoka barimo barahembwa, bavuga ati victime wenda azahabwa iki, sibyo? Yego. Ariko ntabwo ari amafaranga y'umuntu bava ngo ni victime, ni aya Karasira yahawe n'abantu batandukanye. Hari imishahara yo muri universite, amafaranga yagiye akorera za Yerika, ayo mafaranga yose afite inkomoko zigaragara. None se ubwo nibigenda gutyo bizarangira bite mu rukiko? Karasira azaburana atunganiwe? Azaburana atagira abavoka. Ubwo nicyo bisobanuye, azaburana atagira abavoka. Ubwo ni nko kumubuza kunganirwa muri make. Yanze kuburana bazamukatira. None se ko ari leta kandi twebwe ikintu ugomba kuvuga. Yego. Icyo cyo twakigejeje mu rukiko. Ndibuka umucamanza Muhima avuga ko agiye kuvugana n'izindi nzego bireba. Izindi nzego zibishinzwe. Arangije atubwira ko yavuganye na Cour supreme ndetse no kuri parike procureur umushinja. Arampamagara agiye ati nimuzane icyo gipapuro n'amasezerano na Karasira amafaranga arekuru. Ibyo byarabaye. Ahubwo n'icyo gihe Karasira niwe wananiranye yanga gusinya kontra none. Niyo mpamvu twavuyemo. None twamaze kuvamo hari ikirongero yafunga. No kucyo kuba ubushinjacyaha bukuru buvuga ko amafaranga ya Karasira bwayafatiriye kuko akomoka ku byaha, umunyamategeko Kayitana akagira ibyo yibaza muri aya magambo. Faranga yakoreshejwe icyaha kiki? Ubuse imishahara yahembwe ko bigenda bigaragara ko hari amafaranga yavuye Butare na za Yerika, bavuga ko ayo mafaranga yavuye mu kihe cyaha. None se leta ishobora kumugenera abavoka? Abasabye nk'umuntu utishoboye bamunegereye, ariko umwavoka w'ubuntu burya ntabwo ari kimwe n'umwavoka wishyura. Reba inshuro twasiragiye hariya. Yego. Hari umwavoka w'umuntu wahasiragira? Ntabwo bishoboka. Ijwi rya Amerika ryanahamagaye Bwana Faustin Nkusi uvugira ubushinjacyaha ngo atanga umucyo kuri iyi ngingo, ntiyitabye telefone ye ngendanwa, ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje. Iyo aza kutwitaba yari budusubize ku kuba hamwe urwego avugira rwaratanze uburenganzira ku bwishyu bw'ayo mafaranga rukaza guhitamo kwisubiraho. Isoko z'ijwi rya Amerika zuzuzanya kandi zo kwizerwa ziratubwira ko Karasira yari yaragiranye amasezerano n'abanyamategeko Brice Bikotwa na Felicien Gashema yo kumwunganira ku kiguzi cy'amafaranga agera kuri miliyoni 18. Icyakora izo soko zikavuga ko basabye ko igihe cyose ibintu bitarasobanuka ngo bamenye ko bazishyurwa batarahuzwa n'urubanza. Ibikubiye mu nyandiko itanga ikirego cy'ubushinjacyaha bigaragaza ko amafaranga ya Karasira yafatiriwe akaba muri miliyoni 45 z'amanyarwanda. Agiye arimo ibyiciro nk'amanyarwanda n'amadevize kuko hari amadevize agera kuri 11,000 by'amadolari ndetse n'andi habarirwa mu 17,000 by'amayero. Avuga ko amwe yakoreye andi akayabona nk'impano z'abantu batandukanye. Kugeza ubu abanyamategeko barimo Gatera Gashabana, Evode Kayitana na Sefu Jean Bosco Ntirenganya bikuye mu rubanza kubera ko hari ibyo batakunze kumvikanaho na Karasira. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha byo guhakana jenoside, guhisha ingiro jenoside, gukurura amacakubiri, guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, kudasobanura inkomoko y'umutungo n'icyaha cyiyeza ndonke. Biteganijwe ko azasubira mu rukiko mu kwezi gutaha. Karasira warokotse jenoside ashinjwa gupfobya, ahakana ibyaha byose akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Ibyaha bikomoka ku biganiro yagiye atanga ku muyoboro wa YouTube. Bagira ijwi rya Amerika i Kigali. Mu Rwanda kandi abahinzi b'umuceri bo mu karere ka Bugarama baravuga ko umusaruro w'umuceri bahinze urimo kubangirikana kubera kubura amasoko. Baravuga ko inganda zabaguriraga zigenda zifata ku buryo kuri toni zisaga 7,000 z'umusaruro nta cya kabiri cyazo cyari cyagurwa. Ni ikibazo kandi Perezida Paul Kagame yavugiye mu muhango w'irahira ry'abadepite
icyo gihe Temistokle Mutijima yari yagiye mu kibaya cya Bugarama kureba uko iki kibazo cyifashe. Aya madepo ayabiri toni 500 zirimo iri itarimo. Iyi mbuga mugereranyije bamaze gupakiraho nka toni zingana iki? Bamaze gupakiraho toni nk'ijana na 30. Ukigera ku bibuga by'ubwanikiro bw'umuceri aha mu kibaya cya Bugarama usanganirwa n'amasiteri y'imifuka minini y'uyu muceri atondekeranyije kuri izi mbuga ngari. Uwo nawo ni uwaharunzwe by'amaburakindi nyuma y'aho inzu z'ubuhunikiro zuzuye biba ngombwa ko abahinzi baba bashyize aho ku mbuga ubundi zakoreshwaga mu kwanika gusa. Kuri aba bahinzi ibyo byakozwe mu cyizere cy'uko abaguzi baboneka vuba. Nyamara kuri benshi mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika amezi abaye hafi 3 amaso yaraheze mu kirere. Twatangiye gusarura kuva mu kwezi kwa 6 matariki abanza. Igiciro batubwiye twaracyemeye ariko ntabwo baza kutugurira umuceri. Tukibaza impamvu tukayibura. Aho mpagaze hari imifuko 15 umuntu yagereranya nka toni na 400 gutyo. Niwo musaruro wari wabonye, nta musaruro uragurisha? Ntawo ndagurisha, dore nguyu uri hano. Twari tumenyereye dusarura, umuntu yamara kwanika akanura agashyiraho nyuma y'icyumweru kimwe bakaza bakatugurira. Ariko ubu siko byagenze. Nabasaruye mu kwa 6 imiceri yabo iracyahari. Ku bw'aba bahinzi b'umuceri ibura ry'abaguzi riragira ingaruka nyinshi ku isonga ubukene no kutabasha gukemura byinshi mu bibazo bibahanze. Turakennye ubu ntawe ukirya umunyu, turawusaba abavandimwe abaturanyi. Mbega dufite ikibazo. Ubu duhagaritse imitima, dufite abanyeshuri. Shubundi ni mu kwa 9 bakaba barafunguye. Turashonje, abana ntibazajya kwiga kubera kubura amafaranga. Guhinga ntituri guhinga kandi ubu twakabaye twararangije guhinga, bamwe bari batangiye gukoropa. Urumva rero nta ikindi ikizere ni uyu muceri. Ukabona minervari y'umwana, ukabona mitiweli, urabona ko mitiweli bamwe bari kubajyana ku murenge bakazana mitiweli. Ntayo ndegereje ku muceri. Bavuga kandi ko umuceri watangiye kwangirikira kuri izi mbuga z'ubwanikiro ndetse uba impungenge ni nyinshi mu gihe ibihe by'imvura birimo kwegereza. Bagasaba inzego z'ubutegetsi gukora iyo bwabaga zikabashakira abaguzi niba inganda zaha mu kibaya zitagishoboye kubagurira umusaruro. Turasaba ko badukurira intuzi y'imyaka yacu hano. Ubusi imvura kwiguye kabisa nkano twaba twungutse cyangwa se bo babungutse. Turasaba ko batuvuganira nyamuneka bakadutabara. Nyine bakadutabara mbega natwe tukitabara. Twabasabaga rero mutuvugire nyaboneka iyi miceri y'abahinzi iva hangaha ye kwangirikira hangaha. Tuzi neza ko dufite ubuyobozi bwiza bwita ku baturage. Byaba rero binababaje rwose bataturebereye tukatumeze nk'aho twibagiranye. Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana n'abategetsi haba ku rwego rw'akarere ka Rusizi n'urwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ku ntandaro y'ibura ry'amasoko ku musaruro w'umuceri aha mu Bugarama n'icyaba kirimo kurikorwaho ariko ntibyadushobokeye. Inshuro zose twabahamagaye kuri telefone ngendanwa ntibitabaga, n'ubutumwa bugufi twaboherereje kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru bari batarabusubiza. Mu gihe baba bagize icyo batangaza twakigarukaho mu makuru yacu ataha. Gusa ubwo yarahizaga Minisitiri w'Intebe n'abagize inteko nshingamategeko, Perezida Paul Kagame yagarutse kuri iki kibazo cy'ibura ry'isoko ry'umuceri aha mu Bugarama. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko ibi biterwa n'uburangare bw'abayobozi, yongeraho ko hari abagomba kubiryozwa. Nagize nshakisha amakuru ku internet, uza kubona kuri social media umuntu cyangwa abantu batabaza. Ni muri Rusizi bahinze umuceri bareza, ariko bigeze aho uwo muceri amatoni n'amatoni arababorana kuko ntafite abayagura. Erega ubwo namaze kubibona ndabaza, fata telefone ndabaza abantu. Ngiye nsanga wari Minisitiri wa Agriculture arabizi, wari Minisitiri wa Commerce arabizi, local government ngira ngo byari biraho ntabizi arabizi, byose biraho biri hagati. Prime Minister wasubiyeho wari uriho nawe yarabizi igice, ikindi gice kinini atakizi. Wa Minisitiri icyo bashinzwe n'iki kitari gukemura ikibazo nk'icyo cyangwa n'ibindi bisabwe. Byashoboka bite ko ibintu byabaho bityo? Gusa hagomba kugira ubibazwa. Ikibazo cy'ibura ry'isoko ku musaruro w'umuceri aha mu Bugarama cyaherukaga mu mwaka w'2021. Icyo gihe ba nyiri inganda ziwutunganya bavugaga ko batarimo kuwugura bitewe n'uko baguze mu bihembwe byabanje batabashije kuwubonera abaguzi. Ibyo bakavuga ko byatewe n'isoko ryawo ryishwe n'imiceri iva mu bihugu bituranyi izihendutse cyane kurusha uwo bo batunganya. Iyo miceri mvamahanga yinjira mu gihugu izanwe n'ibigo ndetse n'abacuruzi ku giti cyabo. Imyinshi muri iva mu gihugu cya Tanzania, ariko hari n'iva mu bihugu bya kure nka Pakistani na Thailand. Ikibaya cya Bugarama ni kimwe mu bifite ibishanga by'ubuso bugari buhingwaho umuceri kurusha ahandi mu Rwanda na hegitari zisaga 1,500. Imibare y'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko hahera toni zisaga 7,000 buri gihembwe cy'ihinga.
ntibyadushobokeye kubona imibare nyirizina y'umusaruro waba umaze kugurwa n'inganda. Icyakora ku buhunikiro bunyuranye twasuye, abahinzi bagaragazaga ko toni zimaze kugurwa ari nkeya cyane bagereranyije n'izo basigaranye haba mu bubiko no hanze ku mbuga. Iki gishanga gihingwa n'abahinzi bava mu mirenge 5 igikikije ya Bugarama, Muganza, Gikunda, Mvura, Nyakabuye na Gitambi, yose yo mu karere ka Rusizi. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aho tujye mu Burundi, abaturage baba mu murwa mukuru w'intara ya Cankuzo bavuga ko bahangayikishijwe n'ibibazo by'imihanda ishaje, barasaba ubutegetsi kuyisana no kugarura isura nziza uyu mujyi. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi, turagezwaho na Thierry Ndayishimiye. Umugwa mukuru w'intara ya Cankuzo ugizwe n'amabarabara y'ivu, amenshi iyo imvura iguye yuzuramwo ibishanga, nta n'imiserege itwara amazi y'imvura ihari. Ababa kuri uwo mugwa mukuru mushasha w'intara nshasha ya Buhumuza bakavuga ko ititaweho mu iterambere nk'izindi ntara bihana imbibe. Mvuye kure Abdara amaze imyaka myinshi aho mu Cankuzo, ni umwe mu bavuga ko umugwa mukuru w'iyo ntara wibagiwe. Byukuri nta terambere tubona dufise. Iterambere urumva barihaye Ruyigi Muyinga, mugwa twebwe mu Cankuzo nta terambere rihari, haba ku mugwa mukuru wa komine, haba ku mugwa mukuru wa sentare, hose tugendera mu bivu, nta kazoza tubona yuko kazoza. Mu kigwati rero ca Cankuzo naho ni ibara, n'imvura iguye tugira turanyerera, imodoka igiyeyo iherayo mu rushana ntivayo. Baba ababa mu mugwa mukuru wa Cankuzo canke abagendesha ivyuma byunguruza abantu bababazwa n'ingene mu ntango z'uno mwaka hari ibikorwa byo gusanura ayo mabarabara byatanguwe ariko bitarangiye. Ejo bagize baraza ngo bagira baduhe pave akabarara gatoyi barakoze baca barigira bahasiga hameze uko, n'ubu n'imanga gusa nizo zihari. Urabona perezida yari yaturugikiye amajagitira dukorera, amaze kudukorera sinzi ngene vyagenze, yashiye bivamwo, amaze kubivamwo ntitumenya ngo bipanze gute. Urumva tugenda turadudagura mukiriya agashikiye aja avuga ati n'ingorane. Abatowe n'abanyagihugu mu Cankuzo nabo nyene ntibashima ingene amabarabara yo ku mugwa mukuru w'iyo ntara n'ayaja mu ntara hagati ugiye kuba umugwa mukuru w'intara nshasha ya Buhumuza yifashe. Salvatore Bigirimana ni umwe mu bashinga amateka batowe mu ntara ya Cankuzo, avuga ko ahatari barabara ryiza ataterambere riharangwa. Amabarabara yose uko ari 3 gushika kuri ino saha kuva yuko adahita. Ivyo rero biracumbagiza ibikorwa by'iterambere, bigatuma n'ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma, na cyane cyane yuko nk'ayo mabarabara twavuze abi Cankuzo Gahoma na Cankuzo Gasenyi ari mu mabarabara yo kwinjiza uburyo mu gihugu, kuko aca ku bidandazwa biva muri gihugu ca Tanzania byinjira mu Burundi. Ubu rero tukaba tuvuga yuko igihugu kiko kirahombe, turavye aho bigeze ubwo uruja n'uruza rusa n'urwahagaze kubera ikibazo c'amabarabara. Ayo mabarabara yo mu ntara ya Cankuzo atameze neza, hariho n'ayatagira ibiraro. Akarorero nako ku kiraro co ku ruzi Kayongozi co kwibarabara rihuza imitumba ya Kavumu na Murehe muri komine Cankuzo. Abaca muri iryo barabara babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko haheze imyaka 5 ico kiraro gisambutse, ibituma uruja n'uruza bitabandanya, imirimo imwe n'imwe yo kwiteza imbere igahagarara. Nk'iyo imvura yaguye ari nyinshi yajya mu rushana, ashobora no gusanga abana bamaze indwi batagiye kwishura, urumva ko ari uruhombo rurerure cyane. Abenshi barayahevye kwigayo kubera iyo ngorane, kandi yari amashuri wanashaka atwegereye ari hagufi, mugani haca haba kure kubera uruzi ikiraro kidakoze. Uruhombo tubona mu by'ubutunzi n'imibano ni iki kiraro kibutuma, kubera uronka ibintu ukabura ahantu bishorera, abantu bafise imizigo bakabura aho bayicana, kwani wajiri kwikikira. Buramatari w'intara ya Cankuzo aremeza ko amabarabara yo mu ntara ya Cankuzo atameze neza, akavuga ko barindiriye ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara ko kiza gusanura ayo mabarabara, yaba ayo ku mugwa mukuru canke ayaja mu ntara hagati. Kubijanye n'ico kiraro co kuruzi Kayongozi ruca hafi y'umugwa mukuru wa Cankuzo, Buramatari Boniface Banyiyeza ko asaba urongoye komine Cankuzo gusanasana byifata kibanza ico kiraro. Rero icyo kiraro nivyo cyarononekaye cyane gose mbere, kandi ni kiraro kinini cyane. Dusaba muri komine ko bora bagakoresha uburyo bubaye bakoranye n'abene gihugu mu bikorwa rusangi, hakaba kuraba ahantu hari gitara ca leta, hanyuma bigasabirwa uruhusha, ibiti vyo bikenewe bigacibwa, komine nayo igaciraba ivyo abene gihugu badashoboye igaterera nko kurondera amamadriye n'imisumari kugira ngo bakore ivyifata kibanza bituma ico kiraro kiba kirarengana.
mu buyobozi bukuru bw'ikigo ARB kijejwe amabarabara mu Burundi bavuga ko hari umugambi w'igihugu wo gusanura amabarabara yose yo mu gihugu na Cankuzo idasigaye inyuma, ariko amakuru abegereye umuyobozi mukuru wa ARB bahaye abakunzi b'ijwi ry'Amerika akamenyesha ko bikigoye ko uwo mugambi urangurwa kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro mvamakungu yo kugura ibikoresho biva hanze. Ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa munani mu 2008 Libya yasezeranyije Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwishyura impozamarira imiryango y'abazize ibitero by'iterabwoba by'i Berlin byo mu mwaka w'1986 na Lockerbie mu 1998. Iby'iyo mpozamarira byagenze bite? Thomas Kamilindi. Duhere i Berlin ku itariki ya 5 y'ukwa 4 1986 igisasu cyaturikiye mu rubyiniro rwitwaga La Belle mu gice cy'umujyi wa Berlin cyari icya Repubulika y'Ubudage bw'Uburengerazuba. Ubudage bwari bugicitsemo ibihugu bibiri bitandukanye kubera intambara y'ubutita. Urwo rubyiniro rwajyagamo abasirikare benshi ba Amerika. Muri iryo joro La Belle yarimo abantu barenga 450, abasirikare b'abanyamerika babiri n'umutegarugori umwe wakomokaga mu gihugu cya Turukiya barapfuye. Abandi bantu 229 barimo abanyamerika 79 nabo ubwabo barimo abasirikare 50 barakomeretse. Inzego z'ubutasi n'iz'ubutabera za Amerika zakoze anketi ziza kugera ku mwanzuro ko cyari igikorwa cy'iterabwoba kandi ko Libya ya Colonel Muammar Gaddafi yari inyuma yacyo. Iminsi 9 nyuma y'igitero, President Ronald Reagan wa Amerika yategetse ingabo ze zirwanira mu kirere kujya kubahorera, zirasa mu murwa mukuru wa Libya Tripoli no mu mujyi wa kabiri wa Libya Benghazi. Zahitanye abasirikare 30 b'aba Libya n'abasivile b'abanyalibiya 15. I Lockerbie ho byagenze gute? Ku itariki ya 21 y'ukwa 12 mu 1988 indege ya kompanyi y'abanyamerika Panama yari ifite numero 103 yari ivuye mu Budage yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igeze hejuru ya Lockerbie muri Ecosse ho mu Bwongereza iraturika. Abaterabwoba bari bayitezemo igisasu cyahitanye abantu 270, ari bo abaturage ba Ecosse 11. Ibimanyu by'indege byagwiriye ku butaka, n'abari mu ndege bose uko bari 259 bakomokaga mu bihugu 21 bitandukanye, barimo abanyamerika 190. Nanone ankete zerekanye ko Libya yari ibiri inyuma. Mu kwa 11 1991 FBI ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubushinjacyaha bwa Ecosse basohoye impapuro zo guta muri yombi abayobozi babiri bo mu nzego z'ubutasi za Libya. Nyuma y'imishyikirano Loni yabayemo umuhuza, Gaddafi yarabatanze, ariko bumvikana na Ecosse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bazaburanira mu gihugu kidafite aho kibogamiye, baza kwemeranywa mu Buholandi. Imishyikirano ntiyahagarariye aho. Noneho mu 2003 Gaddafi yemera ku mugaragaro ko leta yarabereye umukuru w'ikirenga ariyo yakoze ibitero bya Berlin na Lockerbie. Yabyemeye mu mabaruwa yoherereje guverinoma y'Ubudage na Loni mu kwa munani 2003. Yanditsemo kandi ko yiteguye gutanga impozamarira. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Ijwi ry'Amerika, ibiganiro ku ndishyi byabaye mu byiciro bitandukanye. Icya mbere, ku itariki ya 10 y'ukwa munani 2004 Libya yasinye amasezerano n'Ubudage yemera gutanga amadolari miliyoni 35 ku bakozweho bose hamwe n'igitero cy'i Berlin mu rubyiniro La Belle ku itariki ya 5 y'ukwa 4 1986. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri mugoroba n'aha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese.